Karagaw Rana Bostialong Bangkithom Drugs Pen Raikom Sai Khiari Deng Kaching Nangpon. Drugs ke isi muni da phan kaphalang no arakia hormupu chini lor sitame menang an amoni da tum labang so ahormusi kichosi ke ongthu Raikom Sai Khiari Deng Kaching Nangatum la an ke ong sitame la poson si kicho aphaita nang kam bomate kijora phai nang ki kam si ke ongpon lason si lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo pini ni phai tariking koi ningkan surini ra ngora pli ani khotkhoti police station ke parlo mate Karagaw checkpost adung het Rana Bostialong Bangkithomatum drugs pen kaching nangpon labang solong Bukajan subdivision SDPO Brahma Sarlapen khotkhoti OC Nitul Saikia SI Jutumuni Saikia Lapen alang litum ari sangho tum pen chelangsi Bangkithom drugs mate heroines ke nepon long la Bangkithom kaching nang abangphu lake Sahil Munda arta ningkan thongkep lapen asar bura men kalitang Justin Munda arong khutkhoti lapen Sahil Munda inut IPBN news channel along apherang ke pusi chinipon lapen inut abangke Rohit Roy arta ningkan ko rakithom lapen asar bura Ojit Roy arong lake Dimapur lapen inut thubangke Suarlo alang limen lake Samsul Nihar lapen achoramen Anwar Hussein arong lake Nagaon district bonta non alang li balijan alongsi dobom alang li arta ningkan ko rakithom pusi chinipon la Bangkithom abang phuatum non amat ke khutkhoti police station si bipon lo lapen karju pater tok bon bomlo Biota Pangdak Pon Bukajan Pen Birentiron 365 News India. Babu lagi punya, video tu. Itu mobile tu. Bal ke sampai. Kau itu orang. Apa lagi kalau? Kapur meja বাইরে উপস্থিত সেকশন আয়োজন বাইরে রাখো কবে তো কাপড় হয়ে বলো সেইখিনি লই যাও বেশি না কোনা এটা এখন একটা আরে এক লেডিস आओ ना ये आगे इसको ढकना है वो घर में जाओ ना पीछे जाओ पीछे कोना में जो वीडियो जो लावाटो দেখালে আবার আছে আর কি আছে পাইছে ও স্যার পোৱা গৈছে নমাই দিয়া আমার ভিডিওটো আমার উইটনেস গুলো বাবুল বড় উইটনেস এই সারে সমজাই দিলে ইমান ধুনিয়া বস্তু লইলো এ পোৱা গৈছে তেখেতৰ বডি সার্চ কৰোতে এ পাইছো দে দেখিছে দেখিছে বাইদেউ আপুনিও আছে কিখন টেবুলখন
প্ৰেছটো ভালকৈ লওক খুলিব লাগিব iPhone Apple कटारी वाले काटी खाली টিকিটো हम लोग गाड़ी तो इस रास्ते से रात को गाड़ी चलता है, दिन को भी गाड़ी चला है। हम लोग को तो पता नहीं है कौन गाड़ी किस काम में जा रहा है, लेकिन आज पता चला कि इस गाड़ी में 2 नंबरी बिजनेस ड्रग्स का बिजनेस होता है। ये अब प्रेस का गाड़ी लिखा है, हम लोग तो हो सकता है कोई रिपोर्टिंग के लिए जा रहा होगा, कुछ काम के लिए जा रहा होगा, यही सोचता था। लेकिन आज जाके उस गाड़ी का अंदर में ड्रग्स मिला। तो अभी वो जिसको पकड़ा गया वो बोलता है रात में दादू तानता है, दिन में ड्रग्स उठाता है बोल के बोल रहा है। अभी हम लोग यही सुनने मिला, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं जानते। इस तरह का गैर कानूनी एक्टिविटी मतलब इस गाड़ी से मतलब हो रहा है हाँ, कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ हम लोग का नाका में भी चेक करने के लिए इस गाड़ी को इन लोग मना करते हैं, बोलता है ये प्रेस का गाड़ी है, चेक मत कीजिए। यहाँ जो सामने हम लोग का पीपी का बगल में जो पुलिस लोग बैठते हैं वहाँ भी चेक करने में इन लोग मना करते हैं। इससे पहले ऐसे कभी पकड़ाया था, देखे थे? नहीं, ये पहली बार है जो पकड़ा गया ये गाड़ी। जी। और ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र छेत्री, और आप यहाँ के गाँव यहाँ के मैं बीडीपी सेक्रेटरी हूँ। बीडीपी सेक्रेटरी जी। ঠিক আজি এতিয়া 11:30 বাজিল ন? 11:30 দিনত এই গাড়ীখন পুলিচে ৰখাইছে মোৰ ঘৰৰ আগত। আৰু এইটো গাড়ী সদায় ৰাতি দিনে আপ ডাউন কৰি থাকে। 2 বাজে, 3 বাজে, 11 বাজে, 12 বাজে সদায় দেখা পাওঁ এইটো গাড়ী। এতিয়া গাড়ী আগতো আহি থাকে, সদায় আহি থাকে। তো আজিতো এটা ড্ৰাগছো পোৱা গৈছে তাতে গাড়ীটোত। আপুনি জানে নেকি কাৰ গাড়ী? কাৰ গাড়ী বুলি নাজানো, আমি দেখা পাওঁ আৰু গৈ থাকে। ইয়াতো প্ৰেছ লিখা আছে, মানে প্ৰেছৰ হয় আপুনি? এতিয়া গম পাইছোঁ, এতিয়া গম নাপাওঁ। এই দেখা পালোঁ প্ৰেছ লিখা আছে। এক্টিভিটি মানে আগৰ পৰা আপোনাৰ জানেনে এইটো ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়? নাই, এতিয়া কি ব্যৱসায় কৰে নাজানো, কিন্তু ডেইলি অহা যোৱাটো কৰে। সেই ৰাতি 2 বাজে পায়। মোৰ কেমেৰা আছে, কেমেৰাৰ পৰা চাই থাকোঁ মই। কালি ৰাতি 11 বাজে পাৰ কৰিছে এই গাড়ী। চিচি কেমেৰা আছে প্ৰায় ৰাতি 2 বাজে আপ ডাউন কৰে। 2 বাজে কেতিয়াবা হাল পাওঁ, 2 বাজে দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা 11 বাজে, 12 বাজে। মিছ নাই, মানে কণ্টিনিউ আছে। চিনি নাপাওঁ। দিনতো আমি মানে নাথাকোঁ ঘৰত, দেখা নাপাওঁ, ৰাতি যায়। প্ৰায় মানে ৰাতি আহে? প্ৰায় ৰাতি। Nilitung nalitung pam ke tu hateng pen, ini labang sopor hut, nalitung wan pen, nilitung malam, nalitung panji, labang solam nalitung ten pun dia panji bang apa, nalitung panji perkilo, pada first nilitung lara, kita kata tu, ex Cardiac Association, itu mah convener, director Hanse, itu mah vice chairman Cardiac Hanse, dan itu mah media convener. Itu mempunyai saksi Rajendra Pramsa, Pili, nanti hang alam tiabang itu akhir ben, kan berarti kompok, nilai berhang amat lagi, abang so ex Cardiac Association, non alumni bid, president committee and chairman lo, nilai lagi James Hanse, masih nang tuhan, ano itu macam ni lo, tapi nang tuhan kebang atau kemana kerupi lo, jadi jasmet. Bila bangso press mai ada press conference nang itu mana ke pa alam the alam abang ke nonili tu mahin pen nang pacini po dan kani po itu press note itu bonai kasila so press note nang tu kami po itu dak Sony alam pen itu dak po iglo agency lagi areng alam pen mate metang alam pen tapi na dun tu bangke itu arrange ke lok mate English alam pensi ne cuma so press no prepare to sabab so na cuma itu long body people apa na cherso itu na teknik po
la pen jong si ne jum la kang det pen api nang jum ahin pen jong si pen kar ju di do pang ka asunte me parji ade bima ne jum de thekong lo ne jum bukon ma ka ningje itu bukon ma ka pangda la so teng pen ne jum api ada zalaba I have a news press note ke la poeno Kaying Turlona Longri Paklarona Ku Alam TPNC Kalitang Pratap Chandra Topi Kalitang Gandhiram Timo Lapen Karbiang Long Tekre Mujot Abang Kuwatung Karbia K Renangji Ku Matasi 1959 Aningan 21st July Karbi Lo Charlie Asong Mate KSC Amhang Patekon Lo Alang Litung Apang Dong Tip Lapen Aman Pitek Te Temata Tek Tepen WKSA Keseng Abang Pi Atung Loan Lapen Katera Tun Abang Loan Atung Abang Sodak Pen Apanin Karbi Lotari Asom Mate XKSA Aham Khan Ahim Pen Sodak Pen Pinren Pomot Berita Kepaceta Abang Ku Sondro Singh Rompi Northeast Karbi News Keklaim Abang Ku Aot Abdul Kaheno Anjir Kishini Ne Kur Senem Abang Ku Si XKSA Group Mate Abalim Lo ke Charlie Asong Alam Tangat Kini ne Pen KSA Alumni Meet Asai Kampu Lapen Sai Kepachunsi Asong KSA Aro Kaprek Ku Bida Pajeta Pon Lapen Karbi Aranatum Manghu Prong Lo Tu Abirda Pacetak Akutha La Sodak Pen Inlen Onlo Alang Lison Abang Fu Meglanglo Nolanglo Amunit Ason Birda Kepaklan Ke Karbi Akhe Apan Aman Kindorlo Lasi Labangso Bang Fu Kepaklan Abirda Ke Solangdo Karbi Atung Keklang Kelang Nangji Kalisi Karbi Hampang Atumpen Sodak Pen Inside on Pami Nangji Non Hedro WKSA Keseng Kon Anjir Atum Apan Neletum Ahin Pen Kachuningri Alam Ke Lapu Henlo Naletum Jongsi KSA Apan Jinghondu Mate Kachingrum Nangji Alam Pinkhat Lunji Pulote WKSA Sing Sedet Nangji Apollo Bangso Asong ke Prabjin Pen Video Nangji Lapen Cepahem Fu Abang Hi Atum KSA Keklem Ninghang Pulote KSA Lobong Along Le Cerap Cetu Lusi Ke Lapen Nongri Paklar Nangko Lapen KSA X Group Mate Karbilo Charlie Asong Abarim Aham Khan Ahin Pen Kardak Pen Karbi Ararahan Pachini Kangtung Alam ke Lapu Henlo KSA Alumni Meet Kuke KSA Akaprek Ketha Ku Asong Kali KSA Abarin ke Doan Ajir Ding Ploy Pen Kacitong Longli Kacitine Duolo Bangso Alam Pen Si KSA Alumni Meet Mate KSA Klem Barim Angbong Jingtung Cari Alam Ke Pen Si Kebangji November Tarik Kep Arni Mai Kidoji Afansi Keseng KSA Alumni Meet Tirika Mamai Keseng ke Bangso Sai ke Patunji Apan Si Keseng Lapen Government Boys Higher Secondary School Athengno Studies Circle Office along Sai Kangpu Lake KSA Alumni Meet Patunji Apan Malomso Sai Office I Hemjot Ladak Song Kibi Kangpu Alam Karbi Arat Atum Mangpu Nangni Released by James Hanse, Chairman, Reception Committee, KSA Alumni Meet 9 September 2024. Labangke itu areng lamben kesau kalang kelo, nol bangke niliaku English benar tuhan atau kan pohi konsuler pop. Mimi henalo ke tema bang, alang li lapen lapar same, alang li methang aso apan same ke cereba bang. La sona munia tumpan la bangke society along ilum ang ke doji awada me lapen
Hedung opposition lo ang social enangi alang ya bangke itu society lo bangke alang leke chok che dele position dong hempen dongda. It is important to clarify that the KSA alumni meet near to KSA alumni meet bangke which has been mischaracterized by Karbi Student Associations and its proponents. Mane near to mapan gitu akimbang abang ke chok che pen itu man character nang Bonai tap, mana ni jom ke isi affection asal, mana KSA ke tap tu, so akimi ka bonai, posin ni jom pan, nang budang lo mischaracterized by Karbi Student Association and its proponents. Mana alang tumpen gitu proposal asal example. It is nothing more than a fellowship. It is nothing more than a gathering of former students. Alumni meet. Mane ex when meet kuni tum ke sing na bangke lage jat tagali bon same isi ke namta ngasu pass out student to former students so is a gathering. The meet is simple event focused on tea, lunch and dinner. Mane nil tum la bang so alumni meet alo bangke ni tum ke focus on tum kipu alam ke tum oppose lo la pen tum condemn lo which seeks to falsely portray the KSA alumni as an organization faction. Near to upon is a faction, is a group, by the association, Punangi Irpen, to Punangi to Torapot, falsely portray. Lasukabangi, we strongly oppose, we strongly condemn the Women Karbi Student Associations. The Karbi Student Associations, women KSA, attempt to fragment the student body with misleading claims only serve to weaken our community strength and unity. WKSA to dido kembang pun abangke, ila to bangke thaki di to fragment, thaki thagok thak di bosi student body domban, lapen misleading. Kejapon tu ji bosi alang tu kembang pon claims only to serve weaken our community strength and unity. Labang solang tu ke thak pun di claim abangke. Dia iltum akheban ke thagi itu ma community aban itu ma kheban itu ma jak kong lapen itu isi vet itu ke thagi pusi alang tum kapor ipon pusi ne tum ex KSA tu ben dong ponlo Karbi women Karbi student association tum bhan itu dong ponlo. We urge the community, particularly the youth, to maintain vigilance and not be swayed by divisive tactics. La sini tum kadoi kaya tumpan, ni tum kaya tumpan community, particularly the youth aban jasime youth tumpan, youth aban tum chune lo to remain vigilant. Na tum kata ke reset pen, vigilant pen, sober pen, kata mana alert pen. Kido ye bangsi ni tum tuning ni lo, la tum ke thak tu tactics lo na tum sabe ke pun ni ke thak lo kido ni de pa. Now the guys of vigilance and sober. The future of Karbi lies in solidarity. Karbi to a future like Tingum Pet along Situm Kadadunagi, and we must remain united in our shared goal for progress, development, and mutual support. La Situm Kai Sabe, itu Ning Si Pet and Dunagi, Arjab Timnagi, La Penetum, a shared goals for progress. A prangadam Tegiapan, Longria. Kebiapan, kebiapan, lompat kebiapan, progress development upon itu lapen itu mutual support ke doi pan bangsi itu yura dum jase mer bangke dada se itu madha ponain ko bangsi near to main pen jong ponlo. Let us reject those who seek sow discord within our community for their personal gains and uphold the true spirit of unity that KSA has always stood for. Lasi la puson kita dia tu amungkiri. Let us reject those who seek to sow discord. Mane kethage pan, iming si kaweye pan, kakinglu kaweye pan, amu kire katumban within our community. Il tumak kayambong apan, amethang ali pan for their personal gain and uphold the true spirit of unity that KSA has always stood for. Halabangso. Hey tuman halabaso jaki tuman halabangso muni tuman individual tuman itu reject nani itu malong ri itu mak hey along kaino dak lapening sibat itu
itu mang keman isiwa la purpose menjadi itu answer itu features mepo. Students and youth, as students and youth, our strength lies not in our individual achievements but in the power of our collective action. Ilatum ajak kong lapen itum kedo bangke inutwet jung sopen ke ne bos dapilama but in the power of collective action. Itum kato ben chingum pen ning si pen kada bra pen si ilatum akam sunikila pen tu development pen chi pen doji. Let us stand together. Itum ada bra pelona usi niltum x kese hin pen chuni padoponlo. Support one another. Itum cherap seroy lonang, ke support seroy lonang, lain cherap seroy lonang, and build a future where every voice is heard. Itum ini si pen kerja, ini si pen gitu. Lain cherap seroy, lapen adok itum api made itum kibangci ani itum masih langsung siar julongpo, and every dream is realized. Unity is not just being together. Unity bukan udara betul lapugali. It's about being together for a cause. Itum kelong iapan arja rapet durapet hello itum ningisi pudamdo. Together we can shape a better tomorrow. Itum tingrum bet penajo durapet penajo see itum a better tomorrow. Itum pinchongonji itum ake itum malongri itum malam itum aki itum makamata itum larunji papregunji lapen itum penak akimi pantu klemunji. Thanking you, released by James Sanse, Chairman, Reception Committee, KSA Alumni Meet, 9 November 2024. In Penjasabet, Pidinang Sultan, Lardak Pengitan Ponjipu, Lardak Pengitan Ponjipu, Labang Soalam, Nang Tumang non itum release Nang Pidanglo, La Soteng Penaltum Pen Catayalong, Kong Manila Tum Kepon Pon Pemit, Abang Sian Lopan Grilo. Tapi, kita berjalan. Ate